ata yabona ubwo bwana itipeta bwera ingomba ngabeka inka kali rube so na digete ngabata tumaidia na kalibe ngata bora simiji ngwa simibe ingo tumekere ni ya kali simichozi nga forward ende nganyende nga forward calls kabe kali rube ngali ngata aki nje na ingende lakini ngoko maingi na ingende am stressed up nani rube kama yo mubera no munyotika turukana o ndaro ngire sei tonto mokero na mocheri ya sei yana ko pa nenge yata mangera okia kingi ngasibe bigoti yana cho pa den nta tukuri ne mesa kala bwa tenta cheiga amariga gacha guiteka iga gatanya saingi karakin amariga gaiteka nkarira yani ngarira gatanya saga kitia ina na mapepa atigeta ende so mabwana Pero tu anani tunya kwamba nesi mitira mete ngiarenga tukumba itaka tewe rando desi mete yo uri fredo mate protiga abaira arte tunganya ko cyanga kajene kajya karutse bintu akaende duka iyo akaruzi chi freezer printer akabanga akaenda bangu autumenika yachete ko chinje bano muntegerera abantu bano bari ko njingo amba to nesi bakari tukeba ko moyo paka Friday kama twagore training na travel Friday abo tukose mambi ngiche bano njinga ya Saturday mambi emu sainega kamanya kemu ngaide se dukanya wale duke sie kiro kemu tata igore trere dukaya ana baka nyumba nganyawara ikikata zitaruse tunonya ivure nobere bantu bana bakondikire nando mwari mukere ndaja kwa gaiga ngona ngeke nyumba no atikitege murangu Gayo ngaji goswa nyumba mark night kende ngiyantikirete no chenga chana tikete chokanse kwanya ko muboli sobo na muboli na de Uganda mwete na baba tano into Kenya aralia boja wana jisini ko muboli na ntaitire takite chete kuri bwata Yobona konya omete no muntu tamanyiti Ono mete njira ndaitire mu Uganda ngate bona nyomero metire ko bwati mange na ito so muntu ko nyomakuru ndege no kuigwana Mwancho muligererio Gusii Voice mwana minto miyole bali bagendete kunya ko watch Gusii Voice na bali bagendete kunya ko ntomera amaiga butambe wantinga Magnite. You are doing a good job. By the way, I've been meeting lots of people in streets, Chabosongo streets everywhere. Nanyo people recognizing Magnite. Hi Magnite miyole abantu bawantinga we watch your stories. Thank you so much. By then agende kerenyo Kaumero Mungwana get a shopkeeper and thing Magnite. I watch your videos every time. I know Montomia. Thank you so much. If you see me anywhere, if you recognize me and honestly one thing Magnite in Kora watching your stories, I feel so much okay. Now I'll tell you more by doing Kanyoro Montoya Maga and thing Magnite. I watch your stories and you're doing a good job. I really feel nice. Ekrokonyora abantu bali bako watch bako ngomera nande bankwani. That is so good. Nande karakonya your followers bago will appreciate any time bago komera. It makes you even feel more better and always. Biamono. Thank you so much. Nando you subscribe. Please subscribe and edito konya okora ebinte bingeza edit kuli alero. Nibwate omugano ntego chikoba. There's one guy obereka ko watch story chito as a Gusii Voice kerengaki. Nabo igo obeire kago tebanga Magnite ntate gukomera but bono ahara tambi agondenga I'm going through a lot. I'm under depression. I'm gonna take my life soon. Ono nchikolengera linga kiwonto komokonya ahari kakuma asakuru kakuma nare sana na abantu kaiga abantu they are going through a lot. Iskoga iga abantu they are going through a lot. Ogi maboniga if you have a friend sometimes check on your friends kwara ba bowling ambi bale kwara tema ko understand nga kibamenyete sky gasinga ncho bintu mbiri byego wano litko lero nteko basomere chi SMS aberiga kondikira akandikira hello I'm Wilfred Otara Kurukenyanya lakini currently I'm in Kakuma. Gusii Voice, my life really has changed. It's 2 months since I opened the M-Pesa. Goes with my money nilikuwa nayo sahi na niko depressed. Bono lero mambia ntomera liruba likire asingincho na liruba teta abantu baje kumunyorera kule omakondeka this is the letter I wrote sir for really I'm stressed up na mbolling atinko nyara koronte I've decided to take my life cause hii maisha imekuwa ngumu kwangu. Yambera kongo bono ntete ko mwakresi elio atate inki ekigage kogera ubugima boko mokongera nge kogera atete ko irobugima bwae
elitoigwe twensi gaiga se etaike iga ya bona tigamurige gaiga tuigumuga noe then kutoka hapo itakuwa vizuri. Please hold or call back. Ndio sendo tena ngenda tu kwa next simi. Nango tu. Hello. Yes, Mbiyole. Mbuyande. Mark Knight. Mark Knight kwa Gusi Voice. Kuandika rich message sana ama tukambange gocha. So I'm actually we are on air. I'm recording your story. So that abantu bamanye mugano no rulio igante byango ngakiokoruku ngakigwa cheteko nyora about me ngakikwa ganeti Gusi Voice bagakora. Magana itabero musane one fani no ya YouTube story jeno. Yes. Gochi watinde sana. Abaide by then from Mutinyokane. Na jitenga itere mi chando itemeke. Onje na ndega by then I'm stressed up. Wala nyakubwa this story jeno by then na lapando ngo lapando na so online. Jena nyakubwa ya mangana ina wala. Na jitenga chake na jitenga itere Kenya ho machoge. Kisi County. Oh no, na rueto seito yenge 2024. Mutinyo kata toiganga jasaka kutoka na Kakuma. Yes. Ngache kambi missing kona code school. No mwarimu ntrene to we high school. Kala tenge Turkana musana no ndeta toro. Lakini musana kana ndeta bona ainge sub county ngane ngane sub county kuna Turkana West. Ngaja ni 2025 kanya kwalega singaja ngali kuneka ga tubati chenchio. Diskuze kambi mebona Turkana Kakuma. Yes. Ngaje ngaba dende ko 2025 nganya kaba ngaja 2025 gochomu tenyona nega sina mete plot nganya ro muichike to mu Uganda. Dende kana twade chibesa tunanjina na nyakora kale biashara iga no amakara iga. Twaika ngala musiko yo wana sina mete dende inge meidiga. Ngala na yo muntu kwani ko jana ombuche ira mache no nyumba na banya ro sibire na nyaro mbuje ira mache tapu no bibya no biro sirinde bono ndeke bumwese njuju waja butuko tena ko kuchita maji na ko bekira nonyu nyumba ana kara ende magi bano no muntu merene ngaje ko bega 20 wana tukaje mutenyo kianda 2025 agata yabona ngina nyakoro made nae na no muntu ndo ngoma ntetumba mukungu abatokora se family era wana senga gaida sa mete se muntu moyo mo netarget mo morenta mo kore gasi ngamato tukanganya gate ndo kunya protein tukanya uche protein nga tukanganya tukabera ni kabera ni yani igo kamurusia sare okore mirimo okahamwa kumunyoma okay wana tukabera urende nkara tengi kocha nje December 2025 ngachanka kamutika nyumba otoregora bya ngabana mutika ndaikanga na akante mono nganya kabera nyumba iga toko nyigore byasara singo kare gasingwa utore chironi ngaenda ngaimukie beso almost 400,000 ngabona ibintu bya nyumba nene ngamata yonde akante ngore tengo njininga inte mpesa sana na kwalite mpesa busongo ngamata yonde yango yore mpesa ne agent ya Equity na KCB ngamo igore by then tukabera lende njidima yetu sa intention kiabwate ngabumwa no mata ona ngabona kitonga abantu basi ntokambera era mamo kwake simi baga era bantu bamwe abagambe ruge interi ko na mata yende arante mucho ngona ro meto sinka wangwa ngamate mucho ngona agera tukambanira kitanga etina erega twen erega umutinyo kane gole byasere ibine ngo na mo change na muti wana ngolwa kaga saipaiga bana ega 2026 ga mutinyo kan twen kwande training eterodwa ngamata isawa ebono tigara ata mete mangana besa bia ngamata sibesa umuntu kakurusi mpesa tu rusi besa nyinga umuntu sibesa la 10,000 ndese njo 23 imani
ngamote wana to wane weekend ma ngamote yeti anya na njengana na to te ka Sunday mara kwa bana wana ba tukana era to ananye tunya kwamba nesi mitira mete ngiarenga tukumba itaka te yewe rando desi mete yo uri fredo mate proti ga ba ira tunganya ko cyanga ka tene ga karutse bintu akaende duka iyo akaruzi chi freezer printer akabanga akaenda bangu utumeneka yachete gochi nje bano muntegereta bantu bari kon jingu amba to nesi bakari tuke bako moyo baka Friday kama twakore training na travel Friday abo tukose mambi ngiche rodo na distance ko bana tambire ndakini rodo na ere county yaito no service chire wano jinga Saturday mambi emu saina iga kama ke mun gaide se dukanya re duke sie kiro ke mun tata igor tre duka ya ana baka nyumba kanyawara ikata ni taru se tuno iburi no bire bantu ba kondikire nando mwari mukere ndaja kwa gaiya njenga jikanyawara ngabodi abantu onwara na yaya ngaya atata chete na ibungo na ke nyumba no atiketege murangu ngayo ngaji ko soje market night kende ngiya antikete no chenga chana atikete chokanse Kuma wana kuru abo ga change by then ada kitenge na control njone ga by then asa bete rusa senyencho na ba then jiga na akora ga sina de mu kubu wana ga jiga sina akora ndo bya ngapene neke kuba una ata ma kilo ga mama kina itinga janga me so mozana wana mozana naro moturkana geterenda baturkana ngakango mode tinkabera kurwa ubone kabera bantu bari kumanya ngwete by then ngaba stress da bige to bano mutinyo na ne yo umutinyo to kuba ba bisikuru cyabongero made na wa da bajana mage mu da kuri na ndo kuri na mode yakina nje ne ga wood friend na idantes na bana bari kumanya ngikendra da ba umuntu ngo to tumera kibesa ne kire ara kama da ni bade chara chikete no kunyara kumanya but then magana kata kunyenda by then baka yo wendo na bana na tete wano kata kunyenda da bomba nyen uzalo na rumo ruya gete ku parasa akaenda sobo kama da exen na jana ko mo turkano ote angechembe re mwako akanjara kata uri fengere yato kwanda ngaya mbe ya ka kire timba tikenda tena bere ale mai ka se wiki kan njenyo re ngende but then ga Friday ya last week ata yabona bogimu bonja magana idoje kurige tubuga tikende naga nasa ngomo njera neri abantu hani kuti ata yabona bogimu bwana itipata bwera ingomba ngabeka inka kali rube tuwe na ndike ngabata tumaidia na kalibe ngata balo simiji ngwa simibe ingo tumekere ni ya kali simichozi amanga forward ende nganyende ngabeka forward calls kabe kali rube ngadi ngata aki nje na ngende lakini ngoko mangine ngende amu stress da nani rube kama yo mobero no munyo turkana o ndaro ngire sei tonto mokero anga na mocheri ya sei yana ko ra peden ya mangro kia kingi ngasibe bigoti yana cho peden nta to ne mesa kala bwa tenta cheiga amari ga cha guite kaiga gatanya sangi karakin amari ga iteka ngari ga yani ngari ga sa ga kitia ina na mapepa atigeta rende so mabwana Umta time na bonde stress da pra kinya sanya onkaja sene kirero. Amana ja kuwati bitu bino na bantu bwa challenges. Na da live, ense live mu bakatu wa challenge umeka mu musacha. Bono ntete ndara kulima boli abera toto. Musbatio igege kaki nganinga ki muamenyire komo. Almost one year dunji gukora nera bona. Almost umwaka. Kaki nganinga kwa mumanyire. Na umaita by then kuru na jite ga turkana gende protein ara umanya ara umaita by then musemo siko engambo by then tenga mangana manga ba Uganda. Abo mondoro jo modengo wonjo oje no jengoro ga sinda setanya ara bucheta maji na nyumba sibeti buya. Jira bata wale na dira bata maji ko yo na engagement na by then. Igreja ya dewa ngore mtu mali ngore no muntu muya abonye na cyanga ndo sinambege tuje ne. It's okay. Ase merimo sawa but rende for how long kwa mumanyire uno muntu kando no kumanyoma. Now by then I wait almost 1 year and something my month ago. Yani kulikuwa muroche litangani. Kuna muroche bano mwaka ne uko mutenyoro choko 2024 mutenyoro most o gatano hapo. Aiga samenyete mwango. Umu nekitari gete. Amurente ne media murera abana.
ekariko gwata mahusiano nere kale mwa daktari no kwa mete plot the same na watu wamete plot the same. Ekero ubwanchani bwa bwachi kumanyikana gocha se nyombe iga asamete mwatwarete ni talks n'abantu abamubwate ngendo gambeze ababu kende gyose ngakikwa mu rutyo njabona gatwamanya ngamati tunganya kuri proto na mnyita itachiti abo bona kana kana wale shida ngo kubatu mnyita ari uyu tumubona ki umunsi ko bana kwa begete bo kwa ande tanje se kwa rote bo no tante betikir ngo ya so bana riyo ma da na ma relationship ye ma ri tike jabe proto ngati yango respect no muntu ngo kwa ka sti amnganye kurwa ande ba na waje te bana ande murigi na wachi ete aidi chibwa ngata yo bana in short kwa mo ibete kuru mu abandi bwana tata ina in short bwana tumba dite rice channels na bwate ke bande bwana kita ngikunyura nako mubona na bate ke bande sinzi mtu basi na mpesa mtu nebya na babigete yani ngakwa ko romanye miaka ya miaka janda ida bate miaka 23 ngakikwa mu minute na 23 ngitinge ndio ngomubona manda ma Uganda manda kana ikambi banda bagamba ko chibatwara bibande tumete n'aba Sudanese aba Uganda aba Congo aba Ethiopia guys kibono ngale imete abano ntone turi kambi no ame okay for the period mwa amenyire komo kwanya komo boli sobo na mwote na Uganda mwete na bawata na into Kenya aralia boja gwana ngizini komo bo na ndetire takita chete kuri bwata yobono konya omete no muntu utamanyiti ono mete njira ndetire mu Uganda ngate bona nyoma no mete kubwati mange na itoso muntu konya makuru ndege no kuigwana kuigwana gusana kukumanyana ona wanji na mega tigo raisi rene ngate na ka nyasaye kala ntumane na bantu bamwe abose batamanyikana ka muntu na maika na sa asomwa ko igo mugima nkimwa bere mu gukwana yani vision yene relia renga ase relationship yene nje bishana de mo manya bya kurwa manya ko mo mwana gite atakiti anande ane na tena ina jite nenda yani ale gite na takiti na ko mate bana simu ko mina Nairobi ka wankware ntage tenga gina ngo gina na na Nairobi ngama de to na Nairobi ko ngina ya mwisi ko mino nge ntuma na mwisi ko mino njere kiko abere ko protect for 1 year motari ka nyaro mwana ono nengo kwa family for 1 year ga mwanya gutwara any talks of family nga yani sobo abantu bamwabo kenyerokia abo mamomu abo ise goseta bwati bayibuli ante beti umuntu orongina nani mwa baba yeru aba isike 7 nabo murababiri kula waga ngamo bona nchine ngomo wanga modende kete kanko ire seito omayika ante ga kinche nko wanga modende ka ninko ire seito nje bona sin namuro kamanya nae de ninko ire seito abantu basitoka ko bakoma akomai nko endale kanisa usenko anda mole kanisa buna kwa mwabere mo njino mwezi diga tu igeta kanisa ero ga ikambi bona kanisa kana ne kasi enko kanisa jiro ni fudu gospel ichinde chidine ichinde kana wale sidiende asana njaro gana yidu turkani kanisa ero tunanya kwa hererende ere atenge kwa tumwa takwa kanisa matuka igemo abere mwaka mana weta basani ono medesi miru gabe nko amba nero bono tinko kando neruga yani basani bali oma yetenga mukane na bwato musani gete ya ata bwato musani aro basani abwate ne somo ngino lese mungino lengo kale gas dona ro musani abwate kinke to gotwa ke biasa ta bwate basani anga ali ase biasa basa abantu ni cheba maite mono ma nkibondo rate bo maite gore ai anje mo na maite baiden mo se ko ngambo baiden no baiden dadi mo to ngo mana osimo mana iga ngo mo kiruruga karogate omuntu nale hambo na sinje bukiriru yani tenga na mangana manga mu moja kino ngite yani tadi ko tadi mondo ko tenga to kara ko chia dibete ndazi wati na ngira mwanjerete yani bono nkiora tebo maite gore ya nkiora describe gore yo muntu ngakiora mu report no yenda reporting ekina ngakiora mu report bono ni wana ngata wana lakini abisite tabike ngata wana physical ya appearance o sei moe da bi ai toro chunora erese gore mukao ngakionora mu erese wana ngata ale no moise ko engo mo kiruru ngata ba kino muntu bisite tabi ai ngo murabuga
aingo murabo mono ruga kitengo mono mono aingo kwane Kiswahili kitari otari kuigubu yayo endani ndo kwane kesongo mono. Okay, watembere kubwati esa chiete ko chigo sondo ko leaks ngaya chiete ko enda ebintu bingebyo. Bono ga ngo bwati aspete kambi me kana na ende kambi sinara kro konkon. Ngari ke reporting abate yake mutike doje ne bintu byane igana igabagante riru bendo riba ko kro baji review chika riru beno bwati ngo ya tindi bwati. Bende ngarwe statement ngarwa maleta Dia tadi aina mai temen group Caroline. Orang ngabate ga kimba Caroline ngo. Maleta. Dia nego chinga dia ngari ai sitingo nyara ko bwati ndi mai timon. Oh, Caroline ndio ko mai. Bono ko baunga dinde report. Ara mandu mbaka bali bane mba ite betendo kaenda tukata tu adamdo ko morige kambi. Ikini ntamonya walete. Ono mwana ko bahurendo boga chenchi ngade bono pore. Atarata na pore bono. Mwakire chibichamo. Chibicha ntuage tumona monere nande simna chitenga chenchi. Bone simya chete simutengo tumukanera chete bana ngawore siminga. Ngade simigete in Phoenix. Anga jinga ko bone simigete ete pop yom kopo. Owa iwatobwa tibichende onsi moramo. Bone ebija simya abaji bicha chete nero. Bona tokwana eno bwa tibichende onsi moramo. Da timbwa tibichende onsi yae. Na what a Facebook account was any social media account? Ereta wate jina bwate. Ngwa poste tina net keri monga no bwate monto. Ya eti poste tirake. Okay, na wati bichachi ya kali bieka. Ezi mi abaji bicha irete. Bona yono bwate bichende onsi ya ndonsi orate monto ngi bicha na bakoroka na ge. Agero timbo atibicha na chimo na bono monto baji bicha mutsfati yo na anda ntru ambanere. Depende kai was no bade protein nzenga ndo protein ande. Bono lirube likwandikira kayene likwalikreta Bible. Ina dikreta Bible pede ngo mabwanga ngina bono mabwanga ngina de magina itinga de bono tendo vita Bible mbata ke temba en passport bama thinking wetera. Bono nanda ba bono mete kaiga everything montar ko manyana kyo menyete senga ka nejere biuji. Bono magina itinga najiko ngiro mabwana bugasarekire. Myaka yonse na kodi sibese na save video monto china chira ngira ne magina itora ko. Yo kware. But then I get my sister in racing. Muka muromi nto mukaye. Na da dinga marenje wono mukamba marenje wono njina chiningo wake racing nga. Na wotora gambe na yitu kuri omwere orero. Ebo mabwana bwa chenchi. Da ndi budi Fred ngeko kwa ngado mabwana bwa chenchi. Na da mete kondi kipake ona na mwagere nganga switch off. Mimi ndo kakake na rinki ngabade mabwana nje bana na mbole yo mabwana ko chenchete. Baka bana bama itina ngibu mabwana bwa chenchete. Abayiboli bago bonsi mbali moyo. Bale bonsi moyo. Tato minna mami nonki bakora. Mama na ba ordinary farmers too. I know your current goal as in kind. Asa mwana njo mwana. Miaka ringo gwe. Wale miaka 26. 26. And we get 27 next month. Bono gesanganya n'ibintu byago matware ngayari. Yari metinye almost ebona ligetiane. Metinye. So ukiwata ko ingenta bono nkwacha kwa tiga kurwa bono how have you been coping ngakibirengere byawo bire. Bono nje kurwa una itenganjira nangata bono mango change bono nganye kuri iki grip chino by then. Ade umuntu ina bono ngo chinari iki grip nanya umuntu mudirawe ngente temo itaga kanyigu. Bono juice na na grip geto mwana umuntu geto kurubo basiari ingente te. Atagani kunyata ukoro ko baga bantu babegeto musana naro choice obegete Facebook ya munda ngale munda ngade ani obega decision ke monta komeke. Anga na wana kwetega ranya sai ga kim yo so konyo bogi moboti anya kwa ya no bogi maboko ngete asara ne kana nyi gore chinchira chinde bono nkikya kopetereti kotoligia so that amazing story elio giria go nimbegeta sembeo ebirengeli bya ombiri bibiga byalen njira ne ko bari na nyo bogi mola abantu mwa ba ward of encouragement na kyo monta ko nyo bogi mo monta ba te shi de solution ereri
lakini aitu kubali paiten ngateba mai den se tukumanya sala akakonya ko kadanga nya obo ko siense nya obo konyi bonde bwensi nge ni nyo no chive nyo no advice nyo no resources nke kona nje nyo re nyumba ya nande ngendere ngane nomo chake kwende ga tingo service ama deni ya nande nya sanyi ko da chichi achinde bado ngo endole gasi wono kanya sala njingira ndi new contract ya nene babo ya school ana bongo endera kwa gasi. Alright. Ko post your story abantu nabakora comment section ne bakwana then ebirengeli bya abantu nko bigule. Bya don't give up bro. Just keep working hard. Eneli bagalinde lyo ko reflect orenga kibo next time okole bintu byabo. Kana yaro montanga wanya no asini ni ga insukiri obo gimobo. Ni ora 19 nyumba ya mwana ese chama ine ngo chare nyende nando bo ya sanko wanya. Ya ndimba timanga nande. Ekaro tebo monta ko nyi organiti. Angore no engetanda ne mattress. Akanere rent na meeting misini ne ya tikaire. Amandenge ndro mende chenge ndire ndo amadene ambata ya kunyakana kana ndenge ndro nganya saka ndine mando makonde. Anyway, it's okay. Let me post your story. Then you will get the comments. The ones you have ko support na bago ko contact. Okay, thank you. Leon.